Hi guys, welcome back to my channel. Ani kok sama ni mokon rok nai te khorang rok khnai no saima kana. Kong raya sike badi jak. Ri chumya miren ni para thangru. Kasanya nei ayang ni environment bai. Wa achen kong rai manjak phaika. Je bukung ching ga ani winter bai asike shutru. Angage deradun tongfru aske marak to ani sinus ngota ani sinus problem obukung te blong dong tula sukjak I sukjak khaije ma dong pathor sukjak khaike giamte haike no ani bronchitis rok bongo mane kuchungna ni hinke aske expert ta loge loge tuitung manung kha ge no rok class vlog rok bunu khna tuitung nung na start ma khaika ge master oil by garlic rewi kongrai muni thaka ke ma bo chakui songoi tongo tini mia honni simi no ani choriam te khana exam tongo porna bo mood gere thasing probo o thaijuk tola sal nango na ajugu porikha ke mon chikre mobile mang naijak tongo khana tam bai no saima le exam ke bukunglo kutung hangai ma tono mood kisapano kedai pon nani lom nai no nai me ang tong bin botongo bindas kai kongorai mani khona bahike 3 gonta sobe paper sinang saimalia sodi kisapana adam nangya ti by new year I hope kahamunga no Christmas to ang kita pun enjoy kaimalia enjoy kainan phamani lobnai horsa salsa thuya ke bosi sakja jagya kosto marken kap sukabo dukunang sukang and as a mother bui busuk sai meyang mom guilt no abono inke I know kubang mo buma experience ngo but they don't know that abono mom guilt no mane saksangno jaya chukjagya buma hamya amteke wansuk manita inke amteke mang feel khai tongo till yesterday because love nai adino belaino kabai safarong hang kisa anger ang thanga obo tuino ang bar barani thanai last video rogo sawo being a mom is a difficulty norogani last vlog nukhna express ro khaimanita kok okay, yeah. Huh? I mean, yes, mom guilt is for real. And ang je feel khai. Ang funugu tongo and yes, these days ang regular vlog khai tongo je ano nai. 100 jon phan nai thong bong ba kang daily vlog like khayo extra. Ke je nai na musuma ba nai thong. Je nai ya musung yarok borong nai ya. They hang no thanks hanamuchungo for any daily vlog nai mani bagai okay gagiri kanda are kungte phai jakte ni phai de ba dut ni dut phai kya mama yang nai le mama tata hinda tata kongrai ongja nang gagi di kanja lom nai no bukhnai rai ni jaksen kongrai pro garlic oil phul pro ahena so kalai tong le tapeta dut kalai thangkani ni hinai bukhnai ani haikan rai dikha jong do to namtui bupha buma busa no same hairstyle ani ke los loka pixie haircut hino mono ebini botor pro bobin bo pixie haircut khaiton ma ong khoro shirin hagade na khama da wache dolit kalai na aste lom nai no shirin ni ong khona rong phurungjak umayu uma ke phurung ya hangkai cherai ro waisu nai ja ya hangkai ma khogwa chen kalai phil ja rok thangnai am ba yang do ton phurungo bono bo jaga danger bo jaga careful lang na nang ke bo am tikhe no
Mani butangka. Please ignore my messy hair. And babatam side ang tabu ganti no ko phaisa. Lom nai ni tut no muthang na bagai. Ma hangkai mui pot chate. Mai box sai kalanga tu tu kuna thang pang ma khai. Ke tabu ang tut muthang nai baba sai tung. Tampuria kare video ro khai tung ne. Bo te daily vlog ro asak buji abla. Ambuge. Yang kosto. Hi guys, tabuk baje dongo horny 11:50 almost 12 baje naika tangya suk time nang hange ang khana exam lani khana fungo exam ani last exam thankfully ge angno na sama hai tini sapung kostong suka ani bukharok se moto gom dikhe khakla brok tangya chemia bishingo bo từ tung nung suka tam suka ông bukung khe all the time blog mang tong yang sign ni asuk postong so asuk postong ka ge khana kun mote exam sui phat pharong honna niang ang basuk asuk time la so kui tong mang lak ge lumna bunayo sak ekdom sak aram nang ya henge kok sana sida se bukha abongo Jeffrey Fanwano exam log. Brana Tamano Kaka. I'm taking lung night. Tui Matu Katini. Tui to go share. Tansinai. Exam run tabuk. Wash up money, Maraka. Ang tabuk Reliance Trends so hap night. Ke camera rock tilang ni update bokere. Ang wallet butup sekatini. Ke Reliance Trends so habai. Di kisah naik na kaham datang an bagay bote miren ni bagay bo. Hi guys, tabok ba ditong go setting ni 5:30 ge ang exam pa yin ako pai sarap sa tuwe bataka ge lob nai no tinin si meke proper bono time mo ri manaita ge asuk deni ge asuk ham ke time ri meya yang masih tita. Okay, am tihin mase. Em nuto kongrai badala. Ke, kasing saya maka je ani periods po start dang kane. I mean kasha pore kasha, abote pailang ya borong nushoni. Ke, am bagay busagrok week angzak. Ke taboke by paisak school ni pai hapsak bo. Ke lob nai asake kok sakarak te bisi nangalak bokok mana ni bla bla bakis hai dong ko yang try kayaknya no funung dan do ada tong da ada ang shang da ada tong ko ada 알아? 뭐 좋아한다 알아? 맘마 할래? 맘마 할래? 맘마 할래? 부바이 할래? 부바이 할래? 아들 betul. Tak ada giding. Tak ada giding. Tak ada giding. Lom nai baknai raza. Heh, nagot handaga. Heh? Susule? Ayago. Lom nai bugo. Hi guys, good morning. Okay, tabuk te siya vlog hai pika. Actually guys, this tabuk video ni vlog on nora sa kuno nugla. Just a simple usual te kasha mom sick ang mani te emotions open up kai mani. So guys
kabangma je mother rock porok o video bai shimi relate khaimana yang saimano je and guys ang tabuk ani video rogo emotions rokang khulugu shaw what I feel the busuk ups and downs ang motherhood angkeno mani motherhood journey hota motherhood angkeno ya ke lumza kongraing jak kai kono kok bo sana musungya khaina musungya haifuno ang ani vlog khayi ang ani feelings rong no share khaina musungo because I just want to ani vlog ni through te ang amun sana musungo je buma rok no rok shimi amte hai feel khaya jang jotono same so I'm going to support khailena nango through this video I hope norok buji khanang tam sana nai ke mireni ga yang harga tong scooty bai se harga ubo ke mui thangro kaina bagai carton box ke ai nong kha te nai na tam add khaimano o video mireni nok ni thai vlog tu puru tu khang ke no saijong cha gya oro boss tawo tongo ni kokbangma kok phan chana musungya upset thajing bro ang no koklo ga chuk tongmani miren chao ta mongkha upset da nei anu phainung phayo ke bokhe doina rok sari rimani ke ang nong no fungan do miren do cha se paina nai tongkani bin har company kom hiliya ambagai scooty bai o chuk to har ko phaide chang nai legra na ha rekamani bahok butam khiga bahok dumai niko shes khai pai khable nang me irani ha shes khai ka muna pura lama songsane ko pakasai ngai irani halamani se ya dibano me na matan ma jo o chini hathaile modify dong soga so ang sana nai ma ka ke age ani YouTube videos ro wang particular YouTube video shime khayo tong thok cha thok yang yang thang hang kai tabu khyang daily vlog khaibla daily vlog no hanai mano all the 2-3 days na ngai thango gyamo bo ka daily vlog time no kyang share khayu ta ke mo hangka je normal life ka sha borong ni oro heda ke o side bo naidi no rong kisamisa scooty beide rukawai carton box feel khai tonga chini zukini naidi napa kebes kaimani tam bagai mo mane bada kopi haying yang tongka saimalia mono khaida marino belai ka hamleng kha ke yang beetroot mokai obo zukini last year kaimen zukini wati phai ruwe buthai kosokongai thanga mo khai takhlaini zukini ke beetroot kaijak yang doina bochong mane gorongai sari tongo butselai I kor doina oro chabe khetini khor sarka kayang tongo mongke moso ware janani amti hai moso mo kosom jat chigon ken thaika mobo miren kaimano bosta kayi palang bo chabaina nai kholdi kyang palak paneer chana mase not in dish zucchini chakumara boso khairi dongo mo norok ke buka de kai kha zucchini ke norok zucchini ta mochi dishi mui abuke kolok chakumara hai ko nai di min bokong busuk kaham norok nugui mangkhana tabuk baji tongo phungaina naikha te 4 baji nani 10 minutes ke je 12 ta ba chamani hor kuthungni lomnai thuisi malia bini sakcha jakyangai tamo bo uncomfortable uneasy feel khayo kabo disturb sleep ungjago kai maba chalaikha ke ani bo exam pai khabla suk tension do kurikha ke thuyawi rok tongoi mano hingke ora achukui tongkha sofa wo hingke ma hangka lomnai no mana kha handle khainani thuimalaya gas hingke amtui no bar ung tongo o tapsa hingke bobo belai no sakos tongjak na cherai ni saibo maya busu kostong na kogro mangkhe phano saimang kamung hingke o phungo bo 6 ta se thuo
Ambagay no winter ro belai no extreme proper care khaina nango cherai rong no babies rong no tamni ke borok kok glam maya tamo ungkha tamo suka bukung block ungjangna bokrok sajangna angasो okra tutui se ani kongna kusubai bokrok samani yang halmo maya bukung block ungo thui maya ke cherai le tamo naiba muktori phaida haba sei Hi guys, welcome back to my channel. Tini hinke last day, that is 31st December or 2023 ni last day kata. Yeah, actually guys, love my by ani sakisa chaya. Bagai gello especially love my ni sak chaya ni bagai. Ang bin bagai cupcakes sinamanita. Ke cerai no char na kaba healthy no ma char nai. Bazarong ni to ang cari ang appreciate bo khaya am sek carayo carana ni kangkai ang bin bagai kaki senam kha ashirvad ata te suji ni te tokti diwe te ora orange flavor wita orange no extract khaye butai no khaye inke ang already nok no funo kha inke thajin funo no kisap funung na man procedure but lobnai no ang ko amte hai iri khawe ara ang bai I mean tam hina bono tam khamo baby nom tike khawita ge bo sakchaya ni bagong khona musungya am tike kun mote khang sunam ka ke tini sande sorry belai tong thu sikyang tong lobnai tam bagai ngore kusuda tamo mama masak tong thukia dini ni masak tong thukia tam oi tabu dia no tamani bu no mama ari tabu di analai tabu di kinto mobile no bufanan tabu di do Hinke faidi guys chini cupcakes box hari mani 20 minutes angkha ang mo tuwo se bake khlayo cake no cupcake no hinke ko hokubo waisano khotong baikha hinke naidi bahai ke phulika oro ang kuno baking powder baking soda dia amo toktui no phulinani agent samung khalaika hinke busak healthy mo ashirwad ata suji ge orange butui nijeni nog ni orange ni butui no ang ro flavor ang naite hinke kuno ro gur budujya sugar budujya kuno kri hinke lomnai maimui bo chaya hinke ba bono cake sanamui dikha saktong thoksikani bagai hinke boke Mrs. Rachel Singna bini videos na funo kuiton kha kitabo hongke lomnai no try khairinai first time cupcakes chanai hingke bazani tu khangke chanamang hino baba rong no chaman no khangkai ke angkho ma ang charia amti chini gnang nei hingke nogo swngnang mo kuno kostoya asuk mane easy ingredients e nok ni chetong abo baino khai chari gna tabono kisa bohogo something le thangsi thung ni mai mu chai mi ango charai kabu bubar khaya chadi hi chadi ba kutung angana kutung ni saje gede kutung hai takab di cari nang mai sa jagya gura mas phe tadi ba